apa, Dek? Ari makanan manur, Bang. Dek, nak langkon di perlo. Ibu dapat Bang Mika di penting ah. Kakek yang eding bertah. Jalesti atau karban lakin na. Jangan kau tak tahu. Ulalesti ne popo bibilar. Jangan kau tak tahu. Pas kabar terbaru Dek Esti Daria ikut cak beda emasake ering koning. Kita kan ngerasain anore Bang. Oleh tusah. Benih ngerasa nande kayak angkuan. Coba tengok lemah HP. Tak pernah angkuan Bang. Untuk angkuannya mana fitnah. Ini arti. Pakai baju kan? Pakai masakan? Lo kejar nak api ale ke bilar. Oh deh iya deh. Engkau nyar tahu. Mending tomat ya Bang. Menggencer nak kakek lah tadi. Usan bilar dia leka kakek. Pergi kan? Ambu tidak kangasan. Oh iya. Sekelang korang ya. Engkau pengen ngabil kakek. Kan setiang kambuah.